Kia ora mai anōra. Nō te rā nei te kīngitanga o Tainui I rāhiri ai I te amo kapua o te hapori Muslim o te ao a Mirzad Mazror Ahmad ki tūranga waiwai marae mo te wā tuatahi. Kei Aotearoa te pou whakawairua o te whakapono Muslim o te wiki kotahi nei ki te whakarewa I te pukapuka tapu a te whakapono Muslim I roto I te reo Māori. Anei ngā whakamahuki. He tuatahi kia whakataungia te amorangi o tētahi o ngā hāhi nui rawa I te ao ki runga o tūranga waiwai. He tino rānui tēnei te mea, kōrero ana te tupuna o te kēngi, kia kotahi I ngā iwi roto I te hāhi, ko te aroha ki te tangata, ko tētei ki tētei. Ko te tahua tēnei haere mai, ko te haere mai I runga I te rangi Mārie, ko te haere mai I runga I te whakapono. Nōna nahi nei a Mirzad Mazror Ahmad tai mai ai I Ahitereiria. Ko te ngako o tana haerenga, he whakatūwhera I te whare tapu anake o te hapori kōrana Ahmadiyya ki Aotearoa a nei rā whakatā. For us it's a historic day because our spiritual leader who is the Muslim leader Khalifa of millions of Muslims around the world has been welcomed here. So no doubt it's been marvelous, it's been great. He oi he kaupapa nui anō I kitea I te rānei. Ko ia tēnei ko te whakarewa I tēnei pukapuka I roto anō I te ao Māori, I te mea he nui tanu ngā Māori e whaiwhai ana I te whakapono nei. Koni I te rua te kaumārima tau e whakamāoritia ana te kurānu tapu. He kaupapa I whakahaerengia e Shakil Ahmad Monia, tētahi o ngā pononga o te hāhi. Ko tōna tino tikanga, ko te mautonu ki te wairua o ngā kupu rārangi, ngā kupu hei whakaoti I te hiahia o te neo ngā kaupapa. Kāore I te tino mōhi o te toko maha o ngai kōrana Māori, he oi ki tā ngā tatauranga he rahi ake I te kotahi mano, he iti iho I te kotahi ōrau o te taupori Māori. Ko te āwhiro ia mā te kurānu tapu ka piki ake taua kaute. For students of Te Reo, they won't find a better resource than the scriptures, straight from the angel Gabriel to the Prophet Muhammad. Kua tuku tētei kape ki te kēngi, hei a te pānui, hei a te tia ki hei taonga, mo te kēngitanga. Orini Tipene Leach, te